Što se tiče naše odluke da i ove godine učestvujemo u kampanji Budi junak svoje zajednice, sigurno da ima nekoliko bitnih razlika. Dakle, prije svega, rad sa mladim ljudima, podrška mladim ljudima je Sberbank svakako u fokusu i to je dio naše, između ostalog, i strategije društveno odgovornog ponašanja. Odmaknuli smo se od socijalnog momenta ka poduzetničkom momentu. Dakle, to su mladi ljudi koji na neki način promovišu prije svega volonterizam. Zatim, na neki način, biznesi tu neku svoju filantropiju. Sve je tu sastavljeno u jednu dobru priču gdje mladi ljudi pokazuju da hoće da rade, da su vrijedni, da ovdje ima čestitih i dobrih mladih ljudi. I evo, ja bih samo izdvojio ono što bi Konfučije kazao: nemojte gladnom dati ribu, naučite ga da peca.